Mwiriwe tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Twari tuzi ngo umunsi ugiye kwira nta murwano bayi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko burya buri munsi wose ugira utwawo, muri saa yose yizanira ibyayo, isaha ku isaha, umunota ku wundi nuko barabukeye, naho ubundi urugamba rumeze nabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Noneho ni muri Kivu y'Amajyepfo ndi kuvuga, muri Kivu y'Amajyepfo Sud Kivu, urugamba ruremereye. Ku munsi w'ejo nakubwiye yuko byange bikunde hari ibikorwa biremereye cyane biri gukorwa na Wazalendo mu nzira igana Mwenga uturutse nanone mu gice cya Shabunda. Babasore bakoze ibikorwa biremereye, ni nakubwiye ngo agace kitwa Nzibira bari gutinya cyane kukinjiramo, none birangiye Wazalendo ngo yishubije agace gato ko muri Nzibira. Ni amakuru ngiye kukubwira operation ya nyayo uko byagiye tunze bagangana na M23 Nzibira tombe. Ni ikibazo cyo kwibaza, ndaje tubirebera mwe ikibaye Wazalendo ikoze. Hanyuma ku rundi ruhande ariko Wazalendo ikomeje kwihagararaho ikatoyi hose. Katoyi Wazalendo yanze kuba gafuka imvugo rimwe ngo M23 nishobora kuza kubambura aka gace kagatoyi. Nizo hari uduce bavuyemo basubira inyuma kubwo buse bwaturutse ikinshasa niko bavuga, nibwo kurande rwa M23 ivuga yuko ari uko akubita areba inzega ikabesura ikavana mu nguni bari barimo ikabasubiza inyuma. Ariko Katoyi bavuze ngo olingate mu byange cyangwa se mu byemere ne pas retourner notre gare. Ntabwo dushaka kongera guhindukiza imbunda zacu cyangwa se amaboko yacu, notre force ntabwo zasubira inyuma. Ko nkivuze ngo ntabwo bazasubiriza inyuma imbaraga zabo za gisirikari. Wazalendo nimuyikoreho. Ariko bakavuga izo M23 muri Kinigi yakoresheje inama iri guteguriza abaturage yuko ngo bazajya ku muryango wa Tshisekedi Chilumbo. Bisa naho Wazalendo nta mutekano ifite, kandi nubwo bazanye abanyamahanga ngo bafashe kuri tele, ariko ngo urugamba rusho kuzaba urugamba rubi cyane. Nyamara abanyamahanga na FARDC uziko ngo batigeze batanga ramforo ya nyayo we. Mino urugamba Wazalendo yarwanye kageza Kanyaru. Waruziko Wazalendo ntago boroshye. Baravuga ko barwanye bonyine FARDC dahari. FARDC nta ramforo yakoze, icyo bakoze kimwe gusa nukurasa muri bya bice, ariko igihe bashuraga intambara bajyana muri Rubaya nta FARDC burya ngo yari irimo, bari Wazalendo bonyine. Barakaze ntibakaze, ndaje tubigarukeho. Hanyuma ku rundi ruhande ariko imirwano ikomeye iri kubera Rusuri ho muri Rucuru. Wazalendo nano yanganye na 23 mu duce two mu Kivu y'Amajyaruguru, aho ni muri Rusuri. Ndakuru ko byagenze akace bakaganiyemo gute. Nimugenda none kandi warikare ubwo wabwari bwose kubera Wazalendo bavuye mu duce twinshi, maze abaturage benshi barikanga bashy ubwoba batubwo turaza dusigaye turabande nimba Wazalendo bagiye bashy ubwoba rwose kugeza ku rwego bamwe batangiye gukumira abasekere ba Wazalendo ngo be kubasiga batinya se 23 kandi. Ndakubwira iki kinyamakuru cyatangaje. Hanyuma ku rundi ruhande uyu musaza mubona wambaye amakositime y'imikara n'ishati y'umweru n'ingofero yitwa Gabrielus Tedros Abraham cyangwa se Dr. Abraham Tedros Ghebreyesus, ni umuyobozi w'umuryango cyangwa se niwe umuyobozi uyoboye OMS WHO ishami rishinzwe ubuzima ku isi. Yarari muri Kinshasa mu rwego rwo gukurikirana ibijyanye na Ebola no gutanga umusada kuri leta ya Kongo mu gukomeza guhangana n'iki cyorezo. Ubusuwisi na Amerika barashinja Kongo kudakora ibyo yemeranije na M23 ngo ni bari gutuma intambara itarangiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bimeze gute? Byose kanze mbikubwiye mbere iruhande kamwe ku kandi. Ngewe Rumungu wa Kamanzi uruhande ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Yego urugamba rukomeje guca ibintu ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abazalendo basizoye mu bice bya Kivu y'Amajyepfo mu nzira ituruka Shabunda ugana muri Nzibira, ariko kandi na Mwenga
mu gihe n'ubundi M23 nawe yavuze iti ntabwo turaza kwihanganira kudafata mwenga turi kasika mu gihe turi kubona Wazalendo nabo bakaniye ngo bashaka gukora intambara kuri twebwe. Oya, baririwe ntibaraye, tugomba guhangana hasi hejuru kandi tukabambura ku gace. Wazalendo nayo iti byari byakera, uyu munsi turi nouvelle Wazalendo, turi Wazalendo nshyashya ifite imbaraga ndetse ifite ubushobozi bwo kurwana, byose bigahinduka. Gute? Amakuru aratangaza avuga iki? Agace ka Mulambula gaherereye Nzibira mu gace ka Walungu muri Kivu y'Amajyepfo biravugwa ko kagenzurwa na Wazalendo bashyigikiwe na FARDC kuri wa gatatu tariki 28 Gicurasi, kuri wa kane tariki 28 Gicurasi 2026 ariho bagezeyo. Byagenze gute? Abazalendo baturutse mu gice cya Iseiza ndetse n'agace gari mu fundo neza rituruka muri Sabunda bagavye igitero cyeruye cyane kuri M23 baca mu nzira yerekeje Matanda, ariko bahita binjira muri Nzibira ndani mu gace ka Mulambula. Agace ka Mulambula kakarimo position imwe gusa ya M23, bivuze yuko iyi position yagerageje kuyihagararaho imbere ya Wazalendo. Barakocora barahondana bigeze ku isa 5 z'ijoro. M23 ifumyamo irirukanka. Amakuru aremeza neza ko Wazalendo mu masaha y'igitondo cya tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu badekaraye yuko kano gace ka Mulambula ubu kari mu biganza byabo, bakambuye M23. M23 ikabiri gukizwa n'amaguru yigira hirya, ariko none nawo muri Nzibira ntabwo ari Nzibira yose Wazalendo bambuye M23. Na gace kamwe ko muri Nzibira kazwi nka Mulambula, aho ni muri teritwari ya Walungu, aho imirwano ikomeje kubera. Ikomeza gutangazwa baragira bati amakuru aturuka mu gace kiwabo avuga ko aba basore b'abarwanyi barwanije abasekere FARDC ba M23 ndetse bakunze gushinja Rwanda. Mbere yo kwirukana aba barwanyi habanje kuba imirwano utoroshye. Abazalendo amakuru yemeze ko bwa mbere babaye nk'abasubizwa inyuma, barishwe imbaraga na M23, gusa bite nuko bari benshi bahita bicamo amatsinda 3 bagota neza Mulambula. M23 itangira kumva yuko kurwana urugamba rututse mu ngune 3 kandi mu buryo babakopeye, niko bamwe bavuga mu buryo Wazalendo yize mu rwanire ya M23 izwi nka guerrilla yo kurwanya amatsinda mato n'abatangira kurwana amatsinda mato. Birangiye M23 mbonye Abazalendo ari benshi agace bakavamo ariko ku muriro mwinshi. Bivuga ko M23 zavuyemo bikomeye nyuma y'amasasu menshi yumvikanye muri ako karere, bisa naho baruhijwe imbaraga nyine na Wazalendo agace bakakigarurira. Nubwo bimeze bityo ariko ibintu biracyari bibi mu midugudu myinshi ikikije Nzibira na Mulamba mu gace ka Walungu muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ntabakizera yuko Wazalendo nubwo yahageze iraza kuhamara wenda n'amasaha. Amakuru menshi aravuga yuko bishoboka cyane ko bashobora kuba bagiye gukorerwa operation karabutaka kigunyuzi ya M23, bakaza bahereye ruhande bakabavutagura agace bakakongera kukisubiza, M23 kongera kugenzura aka gace intacyo yitayeho. Wazalendo ikarimburwa ibonye agace kagatakaza byanyazo. Gusa Wazalendo igahamye neza ko nayo itaraza kubyihanganira, irakoresha amayeri yose n'ubushobozi bwose ifite kugira ngo ikomeze igacunga umutekano. Na gace ka strategique kunza zigana kuri Nzibira centre ndetse na airport de Nzibira, cyangwa se ikibuga cy'indege cya Nzibira, aho bakaniye kuva mu inangiro bavuga yuko bagomba kuzisubiza byange bikunde. Kuri ubu rero bisa naho abana Wazalendo bahagurutse bwiyoma kandi bashaka gukora igikorwa kiremereye gako gace bagafate kandi bakagurememo na Nzibira niba ngombwa centre bayigarurire. Gusa bitaraho ngaho imirwano yo muri ako gace ka Nzibira ubwo yarangiraga cyangwa se arimo kumvikana muri Kalehe mu gice cya ruguru yaho ngaho n'ubundi yumvikanaga indi mirwano n'abaturage batuye muri Tushunguti n'imidugudu myinshi yakikije mu gace ka Ziraro, agace ko muri Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Bagiye bagaruka buhoro mu duce twabo twa mbere nyuma y'ukwezi kurenga bari bamaze mu buhungiro. Abaturage bari barahunze imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za F23 na FARDC bashyigikiwe na Wazalendo mu mijyi myinshi yo muri aka gace, uko muri Kivu y'Amajyepfo mu kwezi gushize bava mu ngo zabo baragenda. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, ariko ingo nyinshi zitahuka zikomoka mu midugudu yo mu itsinda rya Rwanda mu gace ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo na Biliko, Busurunzi na Rukaraba, aho bari barahungiye mu gihe cy'imirwano ikomeye yabaye bishize. Ubwo batahukaga rero Murenya w'ingo zimaze gutahuka nturamenyekana neza, ariko gutahuka kwabo nago kwabaye neza cyangwa se nago kwabagenze neza,
batawutse n'ibyo bagaruka mu ngo zabo bumva ko ari byiza, ariko amasaha y'igicamunsi cya tariki 29 yabaye amasaha mabi cyane ku buryo budasanzwe, ahumvikanye icyo twakita umututu w'imbunda, ahumvikanye imbunda nyinshi zikotsorana. Wazalendo nayo 23 bungiye kurwana muri karere ka Karehe bakivamo hagenzuwe nayo 23. Abazalendo bivuga ko nabo batekereje uburyo bakoresha imbaraga zikomeye cyane kugira bongeye bisize kano gace baze gukubitira mu gafuka M23 mu gihe abaturage bari kwinjira. M23 igengo n'abaturage gusa bari kwinjira, kumbi na Wazalendo ibajemo muri ako gace n'ubundi naho mu Rwanda urabyuka urongera uratangira. Nibwo M23 nayo igerageje gushaka kwihagararaho ku buryo bukomeye, ikoresha imbaraga zose, drone zifata amashusho, drone zigaba ibitero za kamikaze. Ibyo byose byakoreshejwe muri iyo ntambara itoroshye. Barwanye hasi hejuru, pickback tic-tac, bararwana inkundura ku buryo buremereye cyane. Nyamara amakuru akemeza yuko nubwo habaye imirwano imeze ityo, iby'insinzi yo ntabwo byigeze bigaragara. Nta ruhande na rumwe wavuga ngo rwaruhije urundi imbaraga, nubwo ariko rwagomba gufata insinzi ari Wazalendo yagomba kwigarura ku gace bitayihiriye. Bisakneho nyine basanze uruhande ruri protege cyane, rurinda umutekano, intare za SARAMBWE zihagazeho ku buryo buteye ubwoba, maze Wazalendo bagasubizwa inyuma bakirukanswa, agace bakakavamo batagafashe. Ubwo se kagaragara neza cyane ko n'ubundi umutima w'intambara cyangwa se umwuka w'intambara ucyumvikana muri ako gace kisa n'ubundi mu Rwanda wavuka. Tujye muri KATOYI. Abazalendo mwakomeje kwihagararaho nubwo FARDC ifite umusada w'abazungu, ifite umusada w'abacanshuro, ababirigi, abafaransa, ariko tunaha umusada, ndavuga FARDC ifite umusada, niwo umusada Wazalendo iri mu cyerekezo igana muri Rubaya. Tariki 28 Gicurasi umutekano wakomeje guba mu gace ka Masisi gakikije Rubaya nyuma y'imirwano hagati y'inyeshyamba M23 ishyigikiwe ngo n'u Rwanda, ariko ntago u Rwanda ruzemera, nayo 23 nibyemera niza Wazalendo. Byatumye inyeshyamba zisubirana ubasha bwazo kugenzura agace ka Runigi, Kasenyi, Kanyaru, Nyakigano ndetse na Katobotobo. Ubu hose akari mu bugenzuzi bw'intare za SARAMBWE aribo bahagenzura mu buryo bwuzuye, mu gihe FARDC yagomba gushyikira ngo Wazalendo bagakomeza kugahagarara muri ibyo bice. Ntibyigeze biba, ahubwo ngo ku busabe turutse kuri Etat Major basabye Wazalendo gusubira inyuma, bakareka utwo duce twose bakatureka mu maboko ya M23 bitewe nuko ngo Kongo ishaka gushyira mu bikorwa amasezerano yasinyanye na M23. Ibi ni bimwe mu byabaje Abazalendo bahise bakora kitwa withdraw, bavana ingabo zabo muri ibyo bice basubira inyuma. Ibyo ntibibwire M23 kuko yakubwira ko yabahondahonze, ikaba isomo rya gisirikari ikoresheje operation gashoka na operation ya yo kuzenguruka Abazalendo bakisanga bari rwagati nta gungira bafite, kiretse inzira imwe basubiza inyuma bagasubira inyuma gutyo. Rero agace ka KATOYI biravuga ko bakikarimo kandi nta gahunda kukavamo bafite. N'Abazalendo bakigenzura KATOYI mu gihe FARDC ikomeje kuba indorerezi gusa, nta numwe woherejwe muri utwo duce kugira ngo ashyigikire abakiri bato n'abakorerabushake mu Bazalendo muri utwo duce, nk'uko Tazama RDC Info babivuga. Ngo burya Wazalendo yaratereranwe byanyabyo, FARDC irireberera gusa. Iyo FARDC ishyama kabaraga agace ka Rubaya kaba karangiranye kubatombekera baba baragafashe. Namwe mutekereza Wazalendo yavuye mu byerekezo bya Rutoboho ndetse n'agace ka Walikale bakaza, benshi babonaga babwe bibiraga kari FARDC kuko urebye imyambaro yabo n'ibikorwa zabo, bamwe bigaragara kari FARDC ko basigaye bameze kimwe. Ariko ngo burya n'abasikiri ba FARDC bari muri kira gitero bari Wazalendo gusa. Wazalendo kwambura ayo 23 duciro turenze kamwe turu dutatu tune, nawe hari icyo kwibwiramo. Ibyo bigaragaza neza ko M23 igomba gutangira gutekereza nanone gukomeza imirongo yabo. Bigaragaza neza ko FARDC ikoranye na Wazalendo mu buryo bupanuye M23 kurusha iyo byayigora. Nimba Wazalendo bashobora kwambura M23 agace kabone n'ubwo ngo ku yindi minsi bazaka kisubiza, ariko wakwambuye aba yakwambuye nyine, icyo wakora cyose ngo wisubiza agace yakwambuye, bigaragaza nyine ko gusubira mu njumbu barangije kurimagura. Hanyuma rero abasirikari ba Wazalendo muri KATOYI ngo baracyagenzura kandi kuhava byo ntago bishoboka, baracyafite ubushobozi bwo kugenzura ku gace, bategereje itegeko ryaturuka muri Etat Major nimba hari umusada ugomba kuza maze agakomeza kongera kwisubira imbere cyangwa se kongera kujya gufata twa duce M23 yongeye kwisubiza, yongeye gufata, cyangwa se niba koko baraza gusubira inyuma burundu na GATOYI nawe bakayisigira M23. Katutegereza iby'amasari imbere ahitse. Nyuma tuvuye muri KATOYI nkujyana none muri Kivu y'amajyaruguru, ruguru ya KATOYI ya Masisi ni muri Rutshuru.
naho umurwano wavugije ubuhuha. Rucuru imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo CMC FAPC ndetse na FC M23 yabereye mu gace ka Rusuri mu masaha y'igitondo ilusuli humvikanye ikochora ndetse n'imirwano ikomeye aho Wazalendo na M23 bahanganye ku buryo bukomeye. Igitero cyatangijwe na CMC FAPC basha gufata position za M23 Rusuri gusa M23 bivuga ko yise koresha strategy yayo yo kwirwanirira ndetse no gufatanya n'uburyo bukomeye cyane wo gucunga umutekano ku gace, birangira Abazalendo batarusyaho cyangwa se batagize icyo bageraho muri icyo gitero gikomeye bahanganyemo na M23. Ukurikije uburyo urwo rugamba rwagenze, M23 yaje kwihagararaho neza ndetse amakuru akimeza ko muri Wazalendo haguye Abazalendo bagera kuri 4 muri urwo rugamba. Muri M23 habonetse umurambo w'umusirikare umwe, ngabandi batwawe ari inkomere zirenze cyangwa se wenda bakaba ngo bapfuye bakimara guterurwa. Ibyo nitangajwe na Wazalendo. Rusuli abaturage benshi bavuye mu byabo bashya ubwoba, bibaza uko ibintu biza kugenda, bibaza niba ubuzima buraza kurangira amahoro, byose byabacanze ku buryo bw'imbaraga. Izo ni zatangajwe. Hanyuma ku rundi ruhande, abarwanyi ba FARDC cyangwa se abarwanyi baba asirikari ba leta Kongo mu gihe bari guterana na Wazalendo ikomeje gukora ibikorwa bya withdraw iva mu duce twinshi. No muri Warikare hari agace ngo bari kuvamo ko bitubike ikinyama ko yitwa Gatatu. Ni kwa gatatu ya 27 Gicurasi 2026 inyeshyamba za M23 zashyizeho agace ko kugenzura agace ka Iremya gaherereye mu itsinda rya Ikobo mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma mu mwaka urenga bigaruriye kara gace bashyizeho ubugenzuzi bwabo, bashyira uburyo bw'imiyoborere nk'uko bigaragazwa n'ikindi kinyamakuru. Gusa ikinyamakuru kikomeza kwemeza yuko usibye ako gace kigaruriwe na M23 kashyizwemo ubuyobozi, agace ka Mijenze na Mpetiho sibyo biri kuvugwa byo kugenzurwa na M23. Ishwi haravugwa yahubwo ubwoba bwinshi ku basivili, bibaza uko ubuzima buza kugenda mu gihe agace kari gusigwa na Wazalendo cyangwa se Abazalendo gukora withdraw mu bice bya birimo M23 batekereza yuko bishobora kuza kuvamo icyago gikomeye. Kuri ubu rero akaba afite ubwoba bw'ishobora kubabaho mu gihe Abazalendo bari kuva muri ibyo bice byarafashwe nabo. Ni kuwa gatanu tariki 29 Gicurasi hari tuze kugaruka muri Mijenje na Mpeti buhoro buhoro ere mu gace kabana Kindi groupement ya Kisimba ho muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'umugoroba waranzwe n'ubwoba bwinshi mu baturage. Nkuko amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanza bivuga, imirwano yavutse nyuma y'uko abarwanya Wazalendo bavuye mu mudugudu wa Lola ufatwa nk'umwanya ukomeye mu nzego z'umutekano zikikije agace ka Pinga. Nkuko amakuru amwe abivuga, Wazalendo bavuye mu birindiro zabo nyuma y'ibitero za drone byatewe na M23. Izo drone zoherejwe ziturutse Ihula kugira ngo zigere ku birindiro z'ingabo za leta n'ishuti zazo Wazalendo muri kano gace ka Warikare. Kubera gutinya kwinyeshyamba bashobora gutera, abaturage benshi ba Mpeti na Mijenje bahise bahungira Ipinga bafite ubwoba bwinshi. Nyamara umunyamabanga ushinzwe imiyoborere wa groupement ya Kisimba yagaragaje ko ibintu byari byahindutse nyuma yo kwimurirwa mu mujyi wa Lola kw'ingabo za Wazalendo. Mu gitondo cyo kuwa gatanu ibikorwa by'imibereho myiza n'ubukungu byongeye gusukurwa muri iyo midugudu yombi, nubwo ubwoba bukomeje kugaragara mu baturage batinya ko umutekano ushobora kuba mubi cyane. Integuza nshya igaragaza ko umutekano ukomeje kuba muke muri aka gace ka Warikare uhora uhungabanywa n'imirwano hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. N'ubuye bwoba nyirizina abaturage bafite. Ubwoba bwa mbere bushikinye kuba Wazalendo hari ibice bari kuvamo, ariko icyongeye kubakomeza kumva basa batekanye mu gace nuko mu gace ka Lola hongeye kuzanwa abandi b'inyongera biyokingira muri bo. Mu gihe babonye bamwe atura umurongo wavayo bagahita bahunga bati M23 igiye kuza gufata kano gace, bongeye gukomezwa babonye Wazalendo yindi ije muri kano karere ka Lola ifite ibikoresho byinshi bya gisirikari bisa naho ishobora kwirwanaho igahagarika imirwano ikomeye cyane ya M23 yo kuba yaza gufata aka gace cyangwa se ako karere. Nibyo gutuma bamwe mu baturage bagira icyizere nubwo atari cyinshi, babatekereza ko isa kwisa n'udashobora guhita birukanka batinya ku rugamba rwabakomerana bakisanga mu byago biremereye nkuko bo ubwabo babyivugira, nkuko ibinyamakuru byo muri Kongo nabyo bwabyo bibihamya bati ntabwo tuzi ibijya mbere ndetse ntabwo tuzi neza uko ibintu biza kurangira. Umuyobozi wa OMS cyangwa se WHO yasuye Kinshasa. Ebola iri kuvuza ubuhuha bukomeye.
Uruzinduko rwe Kinshasa kwa 4 tariki 28 Gicurasi, umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye wita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus yasabye ko habaho ubukangurambaga bukomeye mu muryango mpuzamahanga mu gushyigikira ingamba zo kurwanya icyorezo cya Ebola kibasiriye iburasirazuba bwa Kongo, aho intandaro yacyo ari mu ntara ya Ituri. Ni icyorezo kiri mu bwoko bwa bundi buryo gikomeye cyane. Ati duhereye kuri iyo mesi n'abafatanyabikorwa bayo twiteguye gutanga inkunga yacu, ariko inkunga twasabye ntiraboneka neza. Ibyo yatangajwe na Tedros Adhanom Ghebreyesus imbere y'itangazamakuru, ati hadakoreshejwe abakozi bo mu rwego rw'ubuzima byari kugorana cyane kwita ku barwayi. Ghebreyesus ati ntabwo dukwiriye kudebeka. Yibukije kandi ko nta rukingo cyangwa se uburyo bwihariye bwo kuvura indwara ya Ebola bw'ubwoko bwa bundi buryo bwari bwaboneka kugeza ubu ntabwo buhari bwo kuvura cyangwa se gukingira iki cyorezo. Nta rukingo, nta muti wigufashe nyine, usibye kuvura ibimenyetso yakurenze egale gupfa, egale la mort, ni urupfu. Ibi ngibi bivuze neza ko bundi buryo ariyo mpamvu ari icyorezo gikomeye gikanganye, ndetse benshi kuri ubu ngubu bafitiye ubwoba ku buryo budasanzwe, ndetse bigaragaza ko hari kwibazwa uburyo urugamba rwo guhangana na Ebola ruza kuba mu gihe ku rundi ruhande hari urugamba rw'amasasu. Bamwe bavuga ko ari ikindi gitero gikomeye cyane bashaka gushaka kuri 23, kuko mu kigenzura kiramutse kigezeyo byaba bigiye kuba none ingamba ebyiri. M23 ishobora kuba igikorwa cy'abashaka guhura n'intambara z'uburyo bubi kandi bukomeye, ari nacyo giteye ikibazo inkeke idasanzwe abakurikirana urugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo n'uburyo bari kwita kuri ibi. Nivuga kuba mahanga, Abasuwisi na Amerika barashinja Kongo kudebeka. Amerika n'Ubusuwisi byasanze leta ya Kinshasa itohereza imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro. Intumwa za leta ya Kongo, intumwa za leta zunze za Amerika n'Ubusuwisi ziherutse kugira uruzinduko muri Brah ya Kongo, zisanga ubutegetsi bw'iki gihugu butubahirije imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro. Ni muri Mata 2026 intumwa za M23 na leta ya Kongo zahuriye mu biganiro by'amahoro mu mujyi wa Moscow mu Busuwisi, zemeranya ko zigomba kubahiriza agahenge kandi zikarekura imfungwa 177 mu gihe kitarenze iminsi 10. Tariki 26 Gicurasi, intumwa za Amerika n'Ubusuwisi zageze Kinshasa ziganira n'abahagarariye leta ya Kongo mu biganiro by'Imontreal, zibaza niba hari imfungwa za M23 zarekuwe cyangwa se niba ibitero byarahagaze. Igisubizo kirabura, igisubizo batanze ariko rusuku kidahari. Nyuma y'umunsi umwe byatangajwe ko leta ya Kongo yafunguye abantu 37 yashinje gukorana na M23. Abo barimo 22 bari bararangije ibihano bakatiwe, gusa aho baherereye ubu ngubu ntiharamenyekana, nubwo bavuze ko bavuye muri gereza zimwe nka Makala, ariko aho baherereye ntihazwi. Bisa nkaho nyine batangiye gushyira mu bikorwa icyo bepiranije na M23, ariko nyuma y'igihe kinini cyane ariko intumwa zivuye muri Kongo. Imyanzuro ya Montreal ivuga ko leta ya Kongo yagombaga gufungura abantu 311 ishinja gukorana na M23. Iri huriro naryo rikarekura 136 bo ku ruhande rwa leta nabo ifite, ndavuga M23. M23 ivuga ko na mbere y'ibiganiro za Montreal yari isanzwe irekura abo ku ruhande rwa leta barimo abasirikari, abapolisi n'abo mu miryango yabo bakajya ku ruhande rwa Kinshasa. Intumwa za Amerika n'Ubusuwisi zagombaga gukomeza urugendo igoma, ariko kubera urwayi bwa Ebola bwagaragaye zifata icyemezo cyo guhurira na M23 mu Rwanda mu mujyi wa Rubavu Igisenge. Naho ibiganiro zabereye Centre ya Rwaya iri mu biso Amerika bashize hagati cyane ko iki gihe cyose iki gice gikungaye ku mabuye y'agaciro ya Kolota kiri mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na Amerika yagiranye na Kongo mu koza 2025. Gusa kugeza ubu haribazwa niba M23 iraza kurekura Rubaya ikayiha Kongo kugira ngo Kongo nayo iyihe leta zimwe za Amerika, nabyo biracyagora cyane kwemeza ngo biraza kugenda gutya. Ibyo kandi bikongera gutera kwibaza niba hari urugamba rukomeye rugiye gukubitwa kuri 23 kugira ngo Rubaya y'abandi ndeka myiti y'abandi ya Amerika kuko bayemerera Amerika iboneke, cyangwa se niba leta ya Kongo, leta zimwe za Amerika zaza kugena amasezerano na leta n'umutwe wa 23 kugira ngo ibonere Rubaya. Biracyateye kwibaza byinshi mu gihe urugamba ruterwashyirwa akadomo neza. Cyane yavuzwe ku ruhande rwa Wazalendo aho yinjiye mu nguni ebyiri, yinjira Nyabyondo, gusa isanga M23 yagaze bwuma. Burya Nyabyondo yose nago yigeze ifatwa na Wazalendo, ariko agace k'imbere uturutse mu cyerekezo cy'uburengerazuba baturukagamo, ndavuga Wazalendo
kabayemo ikushumurana rikomeye cyane, habayemo umurwano uremereye ku buryo budasanzwe, ku buryo buri muntu wese wabyumvishe cyangwa se wabyitegereje yavuze ati iyi ntambara ntabwo ibaho. Aba ni Wazalendo ni FARDC ku rwego rukomeye. None biravuga yuko ngo banafashe abasirikari ba M23 matekwa, baganafata n'ibikoresho bya M23. Masisi, ikinungo cy'ingenzi cya M23, kimwe mu bikoresho by'ingenzi cyafatiwe inyabyondo na Wazalendo. Nimwe mu mbunda ya rutura bivuga ko ari imbunda iterekwa ku mapine yafashwe na Wazalendo, ifatiwe aho ngaho nyabyondo, nk'uko bigaruko n'abanyamakuru bashyigikiye iruhande rwa Wazalendo. Umuntu watanze amakuru yavuze ko umuntu umwe wo mu ngabo ze 23 yafashwe n'ingabo za Wazalendo mu mirwano ikomeye yabaye ku wa gatatu tariki 27 Gicurasi inyabyondo mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu numwe mu basirikari ngo barwaniraga ku ruhande rwa 23 muri nyabyondo, wasigaye inyuma Abazalendo baramugotagota, baramuzenguruka, bahita mufata amatekwa, nabonye birangiye amanika amaboko, imbunda yisira hasi, maze bamubohera amaboko inyuma, bati mwumva dusobanura ukuntu byagenze. Ariko babonye amashusho nubwo guyashyanga bigoye, bavuze neza ko ibi bikorwa za FARDC na Wazalendo ari bikorwa bya kinyamaswa, by'umwihariko gutwara abasirikari kuri abo ku mirongo y'imbere ku rugamba bafashe, bidakwiriye kuko bihonyora uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibindi. Gusa Wazalendo bakavuga yuko ngari adui bagomba kumukorera ibyo bashaka. Iyi mvugo nanone bamwe bavuga neza yuko birengagiza ngo ko M23 impamvu yumvikana hari nacyo gituma barwana, ariko Kongo yanze kubahiriza iyo mpamvu yabo. Muri video uwo murwanyi wafashwe avuga ko bagenzi benshi bafatanije mu ntambara bayiguyemo, baguye muri iyo mirwano yahuje inyeshyamba za Wazalendo na M23 muri uyu mujyi w'ingenzi wa Nyabyondo, nk'uko Daniel Micombero abigaruka mu makuru yashyize ku rukuta rwe rwa Agace. Atari we gusa ahubwo n'abandi bakunze kuvuga ku ruhande rwa Kinshasa bemeje ko Nyabyondo haguye abasirikare benshi ba M23 batazira kuba b'u Rwanda mu mirwano ikomeye cyane yahuje M23 na Wazalendo. Aho ngaho muri Nyabyondo centre, agace k'ingenzi cyane strategique, agace gafite icyo kavuze kuri Masisi. Mu nkuru yatangajwe mbere y'ibyavuzwe neza ko Wazalendo yafashe Nyabyondo yose, kandi Nyabyondo yose kuba ari kuyigenzura bigaragaza neza ko ari gufungura amarembo agana muri Masisi, buryo na Masisi ubwo mu minsi mike gusa bagiye kuba bayifite. Kumbe M23 yari ikomeje guhangana nabo. Makuru yakomeje gutangazwa kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatatu ushize, havuzwe ibikorwa by'urugomo zo kurasatana intwaro zikomeye n'izishuritse muri Nyabyondo no mu nkengero zayo, bitera ubwoba mu baturage. Abaturage benshi bahunza ku gace, abandi bahungira mu bigo nderabuzima ndetse n'inzu z'amadini n'iza nsengero, bavuga ati turi ko twarokoka. Agace kabereyemo mu Rwanda utoroshye, buryo umuntu wari wese wagombaga kuba afite gutekereza kuzima yagomba kuvuga ati kandebaho mungira ndebe ko namara kabiri bitabaye ibyo ngibyo akaba yabizira akasiga ubuzima. Binajyanye n'imbunda zakotsoraniraga muri icyo cyerekezo, ari imbunda ziremereye kandi zifite amakare, buryo buri muntu wese yumvaga afite ubwoba bw'iraza gukurikira ndetse n'uburyo araza kwitwara, cyangwa se ibiraza kuba ni hatabaho guhunga ngahungisha amagara ye mu maguru mashya. Hanyuma rero imirwano hagati ya Wazalendo na F23 yarushijeho gukomera mu zumweru bishize mu duce twinshi two mu turere twa Masisi na Walikare, byongera ibibazo by'umutekano n'ubutabazi muri Burasirazuba bwa Kongo. Nta ruhande rwari rwazemeza, FARDC nta tangazo officiel ribashyira ku karubanda ngo bagaragaze ko hari abasirikare bashikirijwe na Wazalendo batutse muri 23 bafashwe matekwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi na 23 ubwayo ntirashyira itangazo hanze rigaragaza ko hari umusirikare wayo waguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Buryo makuru ahita uvuga yuko ari ayenya cyangwa se umuntu yashingira uvuga yuko hari igikorwa gikomeye cyane cyabaye kuri terrain, ukuryo akemeza ko koko igitangazwa n'abana banyamakuru cyabaye. Wazalendo na FARDC bakokomuye cyangwa se bakubitiye halebi nzega M23 bakayambura ibikoresho n'umusirikari wabo. Gusa ariko ku rundi ruhande ibinyamakuru mu actualité.cd byo byemeza amakuru atandukanye nayo yatangazwa n'abanyamakuru kuri Nyabyondo izabereyeyo. Utibo batangaje iki do? Bati kuri wa kane tariki 28 Gicurasi inyabyondo mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru hari ituze rikabije umunsi umwe nyuma y'imirwano yahuje inyeshyamba za F23 n'abarwanyi ba Wazalendo. Actualité.cd kinyamakuru cyo muri Kongo gikomeza kikira giti nyuma y'umunsi waranzwe n'umutekano muke n'ubwoba, ibikorwa by'imibereho myiza n'ubukungu birimo kongera kugaruka muri aka gace k'umujyi.
ibigo byinshi by'ubucuruzi byafunguwe, abanyeshuri basubiye ku ishuri, kandi imodoka zo mu muhanda wa Masisi Nyabyondo Keshero, Masisi Nyabyondo Kashebere zakomeje kugenda buhoro buhoro cyangwa se zongere gusubukura ibikorwa byazo muri iki gihe, nubwo ku munsi wa 27 byayimeze nabi, byasaga naho nta n'uwakemera kuva mu rugo ngagira hano atarabukira, ati cyane cyane ku rugamba rwa mubana cyangwa se intambara yamuhitana. Ahubwo icyabaga nuko abaturage benshi batuye muri Nyabyondo bahitagamo guhunga ngo bave aho babona ko ubuzima bwabo bwashyirwa mu kaga, bagahunga imirwano, bagahunga ku karere, batinya cyane cyane ko ibyago byabatumye ibyago biremereye. Amakuru gikomeza kitubwira kiti nkuko amakuru aturuka muri Actualité du Sud abivuga, imirwano yahitanye umuturage umwe, abandi batatu barakomereka kubera amasasu. Abaturage bari bahungiye mu bitaro bikuru by'agace ka Nyabyondo nabo batangiye gusubira mu ngo zabo nyuma yo kumva amasasu acoguye, imirwano isa n'ihagaze. Abari bahunze ingo zabo birumvikana bazigarutsemo, ariko mbere yuko bagaruka mu ngo bari bafite ubwoba bw'ishobora gukomeza kuba, ari nacyo cyatumaga bavuga yuko badafite umutekano mu gihe intambara igikomeje, bagasaba impande zihanganye ko zakunamira icumu, bagabanya urugamba ruremereye cyangwa se bahagarika iyo ntambara ikomeye, hakabaho kubaho guhuza cyangwa se hakabaho korohereza abaturage bagasubira mu bikorwa zabo za buri munsi. Ku rundi ruhande rero bati mu rwego rw'umutekano Wazalendo bavuye mu mujyi rwagati wa Nyabyondo nyuma y'imirwano basubizwa inyuma berekeza Ikinyumba iherereye nko milimetero 4 mu majyaruguru y'umujyi ku ruhande rwa Nyabyondo na Penga. Nkuko amakuru azindutse atangazwa cyangwa se amakuru atangajwe amasaha y'igitondo cya 28 ku munsi wo kuwa kane, yemeza yuko habaye umurwano ku masaha y'umugoroba 27 aho M23 yahise yotumira kwisuganya nyuma gutega yambushi nakubwiye Wazalendo. Wazalendo batiwagiye ambushi mu pfundo rigana inyuma y'umujyi. M23 yahise yongera kuvumbukana imbaraga ziremereye kuri Wazalendo. Abazalendo yatangiye gukandagira mu mujyi ndetse ibice bimwe na bimwe babifashe kugeza ku kiraro cyo muri Nyabyondo indani. Baza guhura nuva gusenya ayimbunda za rutura za M23, drone za kamikaze zahise zikoreshwa mu guhangana na Wazalendo nk'iya gatera. Wazalendo bahise bayisubiza inyuma, imbimbiko tiktak pickpack imanuka yirukanka isubira inyuma, agacira gata Wazalendo bayivana muri Nyabyondo isigaramo M23. Haniho benshi bahita bavuga bati none ubwo wa musirikari wa M23 bacinja ko wa RDF wafashwe na Wazalendo yafatiwe hehe? None yaba afitwe n'Abazalendo bamujyanye muri bira bice bigana muri Pinga. Bikaba nanone biteye ikibazo kwibaza uburyo Wazalendo yabikozemo, ariko kuri front line cyangwa se imbere ku rugamba ibyo byose bishoboka, nta gitangaza kiba kirimo byanabaye.